Ее оптимизм и любовь к жизни восхищает и поднимает дух. Ведь пережив жестокую депортацию, тяжелое голодное время на чужбине, она сумела сохранить тот детский блеск в глазах и умение радоваться мелочам. Виляде Мустафаевой 91 год. Она родилась и жила в Ялте, о которой не перестает говорить с ностальгией и восторгом. Ведь именно там и осталось ее яркое детство. По словам Виляде Ханум, жила ее семья хорошо, ни в чем не нуждалась, а ее отец всегда занимал высокие должности. 38 senesine kadar министр культуры bütün Kırım'a. Mustafa Toktarali. С началом войны отец ушел на фронт, откуда так и не вернулся. Долгое время о нем не было никакой информации. Семья искала и ждала его всю жизнь. О том, что отец умер в плену в Германии и там же похоронен, родные узнали не так давно. Удалось получить даже соответствующие документы. 18 мая 1944 года мать и двоих сестер Виляде Мустафаевой вместе со всем крымско-татарским народом отправили в ужасающую неизвестность. Kiyat gösterdiler, abli bir kiyat. Ben de bala olsam da baktım. Uç tane abli iri potpisler vardı üstüne. Anam esince oydu, yıkıldı kaldı. Sonra indi o saldatlar özleri bir kişiler düştürdüler bize. Ne de olsa alıp çıktılar. Alıp çıktılar bir sanatoriya, Kusu degen sanatoriya vardı bize. Hurizin yoluna. Yanda camlı balkon, balban, camlı yerler. Ben bal olsam da o nelerçe, zallarça sıkdı herkes. Oturduk, herkes gibi boş açığından alan aldı, Alman Kur'an'ını aldı çıktı. Son yanımızda bir Aktutay degen kızcık var idi. O da bizim yanımızda yaşardılar. Babası türmeye, anası öldü. Bu bala 8 yaşında olsa var demeken. Kardeşçiği bir 4 yaşında. Har baba artana har zorla yürüp alıp gittiler. Öyle etip sonra kızcığı alıp varıp urbalarını kaçıp o nelerden gereklerin arasından bal olup kaçıp var buna şeyler getirdik. Gereğini işte urbalarını şeylerini öyle yardım ettim. Но на этом помощь Виляде Ханум соотечественникам и близким не закончилась. Son ende herkes oturuyor, herkes aç. Burada vardım evimize. Var bakayım geçsem ende iki tane kız, komşular, başka millet şeyleri karıştırıp alıyorlar her şeyi. Bakaylar. Ben de aldım kartışkaları, sayladım, tenekeye arasında sakladım, kesem alacağım kartışkaları. Son andan çıkıp abla bir komşuyadan abla kıçırayım, hayvanlar şeyler var diye sığırlar oturuyor. Ne yok? İçkiler yok. Son içkileri kıçırayım da ulağımız var idi. O ulaq degen için bir yaşına ulaq balaman indi. Sonra abla başka diye kıçırsam bir yerden ses veriyor. Son vardım kapıya varsam, bütün ufak hayvanları yıkan, koyları, içkileri yıkan, vermeyeyim yani, niye göstermeyeyim? Göstermeyen hayvanıma da gidip açsam, sonra gene göstereyim, ben gitmeyeceğim, onda oturacağım, şimdi var büyükleri de getiririm dedim. Kapıyı açtı, aman çaptı çıktı başka. Doğru ben ardından gitti, alıp vardım o Kusu degen yere. Son bir Seceleka degen adam vardı, onu bir yere almadılar, ayağı baltanın kesilgendi. Son soydu o içkini, pişirdiler, herkes aşadı. Anda geceledik. На утро всех жителей повезли в Бахчисарай. Несчастные были настроены на расстрел, но на станции в Бахчисарае людей стали грузить в скотские вагоны. Как сейчас Виляде Ханум помнит эти страшные моменты. В дороге они провели 22 дня. Ballara koydular üstüne tahta tepeye. Biz o tahtaların üstüne. Abi iki kenara iki pencere var. O pencereden biz her şeyi koruyup çıkarmaya var. İlk kere balık çorbası getirdiler galiba. Halkın savutu da yok aşamaya. Bir ağır günler geçirdik.
Toxtar diyorlar. Toxtay bir gün iki gün oturuyor. Adamlar öyle konserve kutusuna bir şeye buğday algan, bir şey algan, bir şey pişirmeye tırışıyorlar, çırpırlar, kıdırıyorlar. Çoksu bit çok oldu. Herkes urbasını çıkarıp bit öldürüyor. Ama öyle yapışıp kalgan gibi. Onu söylemeyen çaresi yok. Виляде Мустафаева с семьей попала в Бекабад. Там людей определили в землянке без условий. Девочка сильно заболела и оказалась в больнице, куда попали и многие другие ее соотечественники. Не зная языка, большинство не могли назвать даже фамилию. Виляде Ханум говорила по-русски и переводила. Один за другим люди умирали на ее глазах. Ölühaneye girsen, tepeye kadar ölü dizilgen. O ölüler de hepsi birbirine oşayıyor. Tanımanın çaresi yok. Hepsini aylandırıp şıram olsa, bir operasyon yeri olsa işte son tanıp alırdı adamlar. Adam olgan. Son bir kere geldi, 3 tane kızcık yaş. Naviyanı bir 13 yaşına biri, öbürleri ondan ufak. Ay, öyle bir acıyala koyup, iki tarafından öyle tayak koyup bir şey tutturup çekip gittiler analarını. 5. Çaska diyen yer vardı, mezarlığa alıp gidip kömerdiler. Akşama onlar şakallar çıkardı. Из больницы Виляде сбежала в одной ночной рубашке, отправившись на поиски семьи, которую перевезли уже в соседний район. Семья нашлась. Жизнь на чужбине была очень тяжелой и голодной. Чтобы выжить, дети бегали на станцию и скидывали с вагонов уголь, продав который, покупали хлеб. После сами варили известь на продажу. Многих детей отдавали в детские дома, чтобы спасти, но мать Виляде Ханум своих дочерей не отдала. В 13 лет девочка вынуждена была пойти работать. Rastilini işledim. Rastilinden son bir zanaat olsun deyip tokurluğa vardım. Tokur niye yok iken Strogilş'ta. O da tokurun neyine, tokurluğu da bilirsin. Demir, şestigran öyle boltlar yapardık, gaykalar. Позже дядя забрал семью под свою опеку, и жить стало легче. В 1952 году Виляде Мустафаева вышла замуж, родила 4 детей. В 1988 году переехал в Крым сначала ее сын. В Ялту тогда не пускали, поэтому дом купили в Карасу-базаре. В 1990 году Виляде Ханум с семьей вернулась на родину. В Крыму от тяжелой болезни умерла одна из ее дочерей. Жить дальше и не опускать руки ей помогают дети, внуки и правнуки, для которых у нее одно пожелание. Allah rahat olsun, tınçlık olsun, sağlık olsun. Ne söylerim ballara? Yaşlılık olsun, mabetlik. Bismillahirrahmanirrahim. Hulüvallahu, egatallahu, samet. Lem yelit, velem yulet, velem yekullevu, kufenegat. Allahu ekber. Allah sevginizi versin. Sağ olunuz. Men gibi hart olunuz. Amin ya Rabbi.